كيفحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزل عوت سرجن سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تنبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لو مون كم وترو العلا قداس النزلو زبلنا تحستوتات ناباهم حزنا غريبنا لنا كساب موداتا مدبنا مسانا كتصنحون كتكتاتلون دما بخبرنا عدمكم نايلومي فليز بلا كاي كونن أبزوان زي الزاربار السوقين زلو نفس وقفنا دما بغلطان بتزاوارن كتنكفنا زغل أب غزانا أب قفونا أب جبانا كتنكفنا زغل بفلاي دما أب أمريكا نتقمتو أب كندا نتقمتو أب أوروبا نتقمتو دما كأسيلو كرخا خبلنا زغل قداينا نرزلنا نزيان ترخا خيبو دما تنقرات كأسيلو نخالا علمون نايم رخخاب كلسل زلويو انتايا رسينا هنري مجم دونالد ترامب نورمال مراحل كم زي كوني أبزوان زي بزح زربان ديسكاشنن زتن زلية مثلا زقبرو زلو بوليسيتات بفلاينتهم فتوتيو مشارقتنايو قرابينايو زبلوز نبرو بفلاين أمريكا أزيوم كم قرابي تاقر زريواز نبرو يزبدل زلو What am I talking about? Let's start here. President Donald Trump has signed an order to levy 25% tariffs on imports from Canada, Mexico. Tariffs of 10% are to be imposed on China. Duty on Canadian oil will be slightly lower at 10%. Trump cited what he said was Canada and Mexico's failure to halt illegal immigration and drug trafficking into the United States. Tariffs will take effect on Tuesday and will remain until Trump determines sufficient measures have been taken by Mexico and Canada. Both Canada and Mexico have انتهينا نسمع زلنا دونالد ترامب كله كمزي ملاقت زرباوي ونكلا زي سقيلي زي عنجالي وقلنا بلو زلاقت وزن برتم إليت No. Donald Trump is dead serious. إسران 5% تعريف نكندا نمكسيكون نكندا نمكسيكون مالت عبد ترجم زلوا زربايم سلامتاي اتنزعبيا مشارقت مناقتي نا أمريكا اتن كلتا غربيتا زخنا أمريكا كلتا هاجر غربيتي تراي زلوا كندا مكسيكون دماي بحالا سلازي بتنكن دقربتان غربابتان انت جميراتو نتوم كالوت لعل كندا مكسيكون زقربا من اليوم زمدنا شركنا زلوا هاجر يلن بفلاي كندا مس أمريكا دارجا كلتين حد عينت هاجر نكخوناون قريبا زلوا زبحالا زنبره سلازي دونالد ترامب ناب كندا كوردو زخاله قدا انه زي تعريف قرص مالتيو 25% يغا 10% 5% اوريدي ويز بلاكا 25% تصفح زخونه مقطعتي خاطبلت اتزقرم كفالقه كندا زغربو قد ما كنت قبول قد ما كنت هنا يكونن يمزولو زلو دحان كرينا كندا خا قبر ملتي بالا have said that they will impose retaliatory tariffs on American goods. Mexican President Claudia Sheinbaum says her country will retaliate with tariffs and other measures of its own. She said the economy minister would, quote, implement Plan B to defend Mexico's interests. President Sheinbaum also زانريا زلنا مكسيكو بريزيدنتيا سادما دونالد ترامب وسيدو وزلو سغمتي كاونتر ناتو مصر قبر ملتي نسادما ناي كالنا امريكا اكسبورتس نابو وكان مكسيكو زمت امبورتس اقدا كتقبر مخانا نو زي قرات كتقبر مخانا نغير الله زي منالبات قلقله سب كلا زخا قله زبلو زلو نو زي بدامي اقداسي قرص مالت حدا كابتي مبغسي ناي كوينات عب كويناتون بزك بغسي بلكم يلهون كن هذا عب كوينات مجمريا بنقدي مسممع مستسني دمت اتزمدنا خدمه نزمدنا ناي كلت هاجرات تزعابي كبلاش وزغل ارستي قرص معناته قرص غيركا من يزبدل مودتا قرص زخلو كب امريكا كدمتاي نقدينا نزارب زلنا جلسه من البات زنجر زي بقربا كيردو يخلي سمعوا بزي اتي درجه ناي قرص نخندي زاكل نقدينا نزارب زلنا 1 مليون 3 مليون كيمسلكم. Here is some of the key data on US trade. In 2023, some $3.8 trillion. نقد مالتنا امريكا everything you كن زارب تخينا مالتنا نابزين هاجرات رايدي كن بحفشه كندمنتاي زاكل نقدي تغيرو 3 تريليون زخون نبرت كالوت هاجرات imported كوينو ناوشت أمريكا أتيو مالتيو سلسته بزيك على العالم بجيك قطبنا تشاينا ناي أمريكا نوصيخا
እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ዝበሃል መበል ሳልሳይ ዘሎ ሜይቢ ናይ ጀርመን ተኮይኑ ከባቢ 4 ትሪልዮን እዩ ስለዚ ክንዲ ቁጠባ ናይ ጀርመን ወይ ቁጠባ ናይ ጃፓን ክንዱ ዝኣክል ንውሽጢ ኣሜሪካ ከም ሰደድ ኮይኑ ከም ዝኣቱ ንብረት ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ኢምፖርት ብብዝሒ ኢምፖርት ትገብር ሃገር እያ ዳትስ ዋይ ድማ ከም ድሌቶም ዘዕገርግሩ እዚ ከምዚ ክገብሩ ዝኽኣሎም ድማ ዶላር ናቶም ሪዘርቭ ከረንሲ ስለዝኾነ ብከምዚ መንገዲ ንክቕፅሉ ዘኽእሎም ዘሎ ንሱ ጥራይ እዩ ክሳብ እቲ ዶላር ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘሎ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ክኸይድ እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምቲ ካብ of goods were imported into the United States. Mexico, China and Canada, the three countries President Trump is imposing. ኣብዚ ከረዳኩም እዚ ንሪኦ እዚ 3.8 ትሪልዮን ኢምፖርትድ ጉድስ ንብል ዘለና ንኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ መፈራርህ በትሪ ንዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ኣሻዲንዎ ዘሎ ኤግዛክትሊ እዚ ቁፅሪ እዚ እዩ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ከም ዝሸጣን ኣሜሪካ ድማ ክንዱ ዝኣክል ናብቲ ዓደን ከም ዘይትሸይጥ ስለ ዝፈልጡ እዮም ታሪፍ ክንገብር ኢና እናበለ ዶናልድ ትራምፕ ከም ድሌቱ ትጀሃር ዘሎ ሌቨሬጅ ስለ ዘለዎ እዩ ሌቨሬጅ እንተለካ ጥራይካ ከምዚ ክትገብር ትኽእል እምበር ነቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ብካልእ ክትክእዎ ዝኽእሉ እንድሕሪ ኮይኖም ኣብ ካልእ ከይደ ንኣብነት ካናዳ ነዳዲ ብብዝሒ ነዳዲ ናብ ኣሜሪካ ይሸጡ እዮም ኢሚድየትሊ ነቲ ነዳዲ ኣብ ካልእ ክሸጥዎ ይኽእሉ ዶ ኖ ምስ ግዜ ክሸጥዎ ይኽእሉ እዮም ብካልእ ዘራርባ ግን ንኣብነት ካብ ሜክሲኮ ዝመፅእ ዘሎ ኣቮካዶ ድዩ ገለመለ ብቁልጡፍ ካልእ ዕዳጋ ክትረክበሉ ትኽእል ዲኻ ኣይ ዶንት ኖ እዚ እቲ ዲፐንደንሲ ዝፈጥር ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣሻዲንዎ ዘሎ ዓሻ ስለ ዝኾነ ይኮነን ይፈልጥ እዩ እጂ ንቐፅል ክንደይ እዩ ካብዘን ሃገራት Canada, the three countries President Trump is imposing ካብዚ 3.8 ትሪልዮን ንብሎ ዝፀናሕና ቀፂልና ክንርኢ ከለና ሜክሲኮ ከባቢ 475 ቢልዮን ኢምፖርት ናብ ኣሜሪካ ትሰዶ እዩ እዚ ኣብ ገንዘብ እዚ ስለዚ ቻይና እንተሪእና መበል ካልኣይ 427 ቢልዮን ካናዳ መበል ሳልሳይ 427 ቢልዮን ከዓ ካናዳ ትሰደድ ንሰለስተን እዚአን ዝዓበያ ዝረግዳ በአን ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ በተን ዓበይቲ ሃሪመ ክረብሕ ዝኽእል ካብ ዝብል እዩ ካብ ሽዑ መኒመት ጀርመኒ ጃፓን ሳውዝ ኮርያ ቪየትናም ታይዋን ኢንድያ እናበለ ይኸይድ ማለት እዩ ሶ ኣብተን ቀዳሞት ሰለስተ እዩ ፎከስ ገይሩ ዘሎ እቲ ዘገርም ንቻይና 10% ጥራይ ኢሉ ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ክገብር ክኢሉ እውን ካልኣርስ እዩ ኩሉ ኣብ ሜክሲኮን ካናዳን ተገይሩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ፕሬዚደንት ናይ ካናዳ እውን መልሲ ይብል ኣሎ ግብረ መልስናቶም እንታይ ከም ዝመስል tariffs on accounted for around 40% of those goods. On the face of it, tariffs are about tackling trade deficits, with the US importing more goods than it's been exporting. The deficit with some of its key partners has been widening, though. In November 24, it operated at a deficit of $5 billion with Canada, $15.3 billion with Mexico, and a massive $24.9 billion. ትሬድ ደፊሲት ዝበሃል ድማ ተቐንዲ ኣገዳሲ ትሬድ ደፊሲት ማለት ኣብ መንጎ ኢምፖርትን ኤክስፖርትን ዘሎ ፍልልይ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ንውሽጢ ዓድካ ተእቱ ተኮይንካ ንደገ ዘይትሰድድ ተኮይንካ ማዕርዩ ንደገ ዘይትሰድድ ተኮይንካ ደፊሲት ኣለካ በንፃሩ እዚኦም ኩለን ደፊሲት ኣሜሪካ ገይራትለን ዘላ ሰርፕላስ እዩ ዘለዎ ንኣብነት ካናዳ 5 ቢልዮን ትሬድ ሰርፕላስ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ድማ 5 ቢልዮን ትሬድ ደፊሲት እዩ ዘለዎ ስለዚ ክንዲዚ ከግርዖም ዝኽእል ኣርእስቲ ነበረን ስለምንታይ ከምኡ ይገብርሎ ኣይፈልጥን ሜክሲኮ 15 ቢልዮን ዳትስ ኳይት ቤት ግን ብናይ ኣሜሪካ ስታንዳርድ ድማ ድስ ኖጠሎት ሜክሲኮ ብዙሕ ገንዘብ እዚ ንኣሜሪካ ግን ብዙሕ ከይከውን ይኽእል እዩ ንቻይና 25 ቢልዮን ትሬድ ሰርፕላስ ኣለዎም ሶ እዚ ሲግኒፊካንት ኣብዚ ክትዛረብ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና እስናት ጃየንት ሓደ ዓብዪ ጎቦ ኮይኑ ይኮነን ግን ዕላማ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ ክርኢና Well, earlier I spoke to the acclaimed economist Mohamed El-Erian, president of Queen's College, Cambridge, and formerly chair of President Obama's Global Development Council. And I began by asking him what outcomes he thinks President Trump is aiming for. I think he wants multiple ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘሎም ሓደ ዓብዪ ኢኮኖሚስት እንድዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዩ ዕላማ ናቱ እያ ዘላ መጀመርያ ግን እቶም ካናዳ ናይ ካናዳ ሓደ ኣገዳሲ ፖለቲከኛ ዝሃቦ መልሲ ክንሰምዕ ድሕሪኡ ናይ ትሩዶ ባዕሉ እቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ዝሃቦ መልሲ እውን ክንርኢና መጀመርያ በቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዝሃቦ መልሲ ንጀምር ምክንያቱ it actually makes sense ንዑ ዝያዳ ክንሰምዖ Washington's accusations that her government had an alliance with drug trafficking gangs, describing it as slander. She said the U.S. government could address the problem of fentanyl consumption. I said before,
قدم نايزا مكسيكو نسمع عمو نسا نتقداي كاندي حجنا بنت دونالد ترامب زبلو زلو انتايو اي دونالد ترامب زربا خنسمع كنكلالنا دونالد ترامب اتمخنيات نايز زقبرو زلو تعريف بدوباتنا زمص زلو سدتنياتاتن بتدوبات زمص زلو حشيش مع كمزي ولفزه تحز حماق دراج مالتيو فهمتنول بحال ازيوم كلتيوم تم مخنيات تقيسوم زلو كندا تاع 1% እዚ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ብደብናትና ናብ ኣሜሪካ ገፁ ዝኸይድ እዮም ዝብሉ ዘሎ 1% ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ቅቡል ምክንያት ተጠቂሙ ይኮነን ማለት እዩ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ዝባለት እዩ ብወገን ሜክሲኮ ነቲ ደብ ክትቋፀሮ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ዳፍነትሊ እዚ ጉዳይ እዚ መፍትሒ ክገብርሎም ብሜክሲኮ ብዙሕ ሰብ ይኣትወና ኢሉ ይብል ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራ ናቱ እውን መንደቕ ክሰርሕ ኢሉ ነይሩ እቲ መንደቕ ድማ ሜክሲኮ ክትከፍለያ እናበለ ይመፅኡ እጂ ድማ ንሜክሲኮ ስለዚ ምስ ሜክሲኮ ድሮ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ኣገዳሲ ነጥቢ ስለ ዝኾነ ክግበር እዩ እቲ ሓሽሽ ወይ እውን እቲ ድራግ ካርቴልስ ዝበሃሉ እውን ካብኦም ዝብገሱ ገለ ስለ ዝበሃል ኦኬ ንቐፅል እንታይ ትብል ዘለካ She said the US government could address the problem of fentanyl consumption in the country but had not done so yet. እንታይ ትብል ኣላ ሳጂ ሽግር ናይ ሓሽሽ ወይ ድራግ እንተለዎ ኣብ ዓዲ ክከላኸሎ ዝግባእ እቲ ፀገማዊ ዘሎ ኣብ ዓድኻ ኢኻ ክትቋፀሮ ትኽእል ግን ፀገም ኣሜሪካ ፀገሞም ባዕሎም ክፈትሑ ስለ ዘይክእሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣለጋጊብካ ንካልኦት ሃገራት ምቕፃዕ ዝቐለለ ይንዓታቶም እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ያ ደፍነትሊ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ዝኽእሉ ኤፍቢኣይን ሲኣይኤን ገለመለ እናበልካ ነዚ ነገራት እዚ ምንቅስቓስ ናቱ ክፈልጡ ስለ ዘይክእሉ ዲ ከምኡ ኮይኑ ዘሎም ዘገርም እዩ ናይ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ብዝኾነ ንሳቶም ካብ ሜክሲኮ ብዙሕ ዝተራቐቐ ፖሊስን ገለን ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ግን ንሜክሲኮስ ካብኣቶም ኣዝያ ድኽም ዝበለት ሃገር እያ ከመይ ጌራ ክትቋፀሮ ትኽእል ነዚ ኩሉ በት ኣዝ ዊ ከን ሲ ሓሰኻ ደንበስ ናብ ዝለምለመሉ ስለ ዝኾነ እዩ Canada's Prime Minister Justin Trudeau said his country will set its own tariffs on imports of billions of dollars of US goods at a rate of 25%. Speaking earlier, Trudeau ካናዳ ኦልሬዲ ነጊሮም ነይሮም እዮም ንዝኾነ ዘጋጥም ስጉምቲ ካውንተር ስጉምቲ ወይ እውን ተፃራሪ ልክዕ ምስ ዝመጣጠን ስጉምቲ ክንወስድ ምዃንና ኢሎም ሓቢሮም ነይሮም and they did ከምታ ዝበልዋ ስጉምቲ ወሲዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ warned that tariffs would have an economic impact on Americans and appealed for cooperation with Canada. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ስጉምቲ እዚ መጀመርያ ንካናዳ ክሃስዮም እዩ ንህዝቢ ካናዳ ክሃርም እዩ ብርግፅ እዚ ከምዚ ኣይከውን እዩ ወይ ገለ መለይልካ ተዛረበሉ ይኮነን እዚ ንካናዳ ክሃርም እዩ ግን ንዓኻትኩም እውን ፅልዋ ዘይብሉ ከይመስለኩም ንዓኻትኩም እውን ከረኻኽበልኩም እዩ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ፅልዋ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ታሪፍ ዝበሃል ብኸመይ ከም ፀልወኩም ፅኒሕ ኢለ ከርየኩም እየ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ፅልዋ ከም ዝገብር ገለገለ ሰብ ብትክክል ከይርድኦ ይኽእል እዩ ነዚ ግን I'm going to show you exactly how this is going to play ነፍሲ ወከፍና ብኸመይ ክፀልዎ ነቶም ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዘለዎም ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ድማ ብግዚኡ As I've said before, if President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Let's speak now to Toronto-based political commentator Sean Mallon. So Prime Minister Justin Trudeau እንታይ ኢሉ ኣብዚ ምናልባት ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ወርቃዊ ዘበን ከምፅኣላ ዝሓስብ ተሎ ጎልደን ኤጅ ናይ ኣሜሪካ ክፈፅም ዝደሊ ተኮይኑ ኣብቲ ዝቐለለ መንገዲ ምስ ካናዳ ምስ ጎረቤቱ ተዘራሪቡን ተማኺሩን ብሓደ ተዛሚዱን ክበፅሖ መቐለለሉ ነይሩ እንትኾነ ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕትኦም ከም ዝብልዎ ዘሎ ቦሊ ከምዚ ደንዳኒ መራሒ ኮይኑና ዘሎ ንነፍሱ ክረብሕ ካልኦት በዓል ድዮም ይፈልጡ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎ እዩ እዚ ኸ ማጋ ማለት ብቃላ ዘራርባሲ ንፁሪ መልእኽትናት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘገድሰኒ ካልእ በዓል ዴኻ ትፈልጥ እዩ ትዘረባ ኣብ መወዳእቲ ሃገራት ከምእየን ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናሽናል ኢንተረስት እዩ ዘገድሱ ናይ ሃገሩ ረብሓ እዩ ዘገድሱ ናይ ሃገሩ ረብሓ ገዲፉ ናይ ጎደቦን ገለመለን ዝሰርሕ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገሩ ፅቡቕ ከምፅኣላ ይክእልን እዩ መብዛሕትአን ሃገራት ብከምዚየን ዝዓብያ ምስ ጎረባብትኻ እንካን ሃባን ኢልካ ፅቡቕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ቀዳማይ ናትካ ክኸውን ዘለዎ ናሽናል ኢንተረስት ክኸውን ዘሎ ናይ ሃገርካ ረብሓ ክኸውን ዘሎ ናይ ሃገርካ ረብሓ ብዋጋ ናይ ካልኦት ክኸውን ኣሎ ማለት ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ክረዳዳ ይኽእል ዶ ነይሩ ብሶም ኔጎሲዬሽን ክገብር ይኽእል ደኸውን ይኽእል ነይሩ እዩ ናብዚ ስጉምቲ ዘኽይድ ምክንያት ነይርዎ ዶ ኢልካ ምናልባት መልእኽቲ ከመሓላልፍ ስለ ዝደለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብቕብዓን ዶ ርእሱ ስለምንታይ ነዚ ይገብረሎ
بزح سب كير دوي خلي إذا سب زين أو زقليت والله نمن تاي دونالد ترامب نزقمتي نبي حكي ناي حاششين ناي قالن ناي سدة نياتاتن دي تمخنيات دك بروزل ولا كالا الله نو كالا الله أبز سموج. He loves the concept so much. First, he wants to use it as a tool to get other countries to do what he wants them to do. Right. Secondly, he thinks of it as a tool to raise lots of revenue. And thirdly, he thinks of it as a tool to promote domestic companies. So if we break them down a little bit, let's just ثلاثة نقطات تقيسوا دونالد ترامب سلمتاي نزي قبر ثلاثة نقطات ثلاثة مخنيات له مجمريا هجرات نسو بزعزز من قدك خداليه كم زخدا خقبر عميه بوزي تعرف مالت بزي مقطعات زي لما راحتني هجرات نقلت هجرات مالتيو نسو زبلو الشيء إلهم كأزز وخمزلو نمقبار عميه بو هذا وترخلته أتاول له تعريف زي 25% زبلو زلو زخول 25% كابتي نبرت واغاناتو 25% واغا كوس خليك بالكل زين 25% توسيخان زلوا ناب منقس أمريكا زاتوا سلازم منقس أمريكا حدش أتاوي ركبالو الجملة أتاوي ركبالو سال سايد ما قال كامبانيات 25% تابتو واغا وسيخهم نخشط ووصل دي واتساب كقطفوا يقوليهم ناب أمريكا ممسات نبرت سلازي أب أمريكا زلوا كامبانيات نزنا جرزي أفريان ناي مفرع عقملات وي ونتن كامبانيات كاب 25% كاب مكسيكو وي كاب كندا دتو فابريكان تلونا بأمريكا أب أمريكا كبيو إن فابريكا لازم تعملت تي مانيفاكتشرينج وي ونت فابريكات ناب أمريكا نخملس كقد دومي سلسة العمل له كاب سلستيو نكره بلي غلي قال يوم نتك جنزب كفيلهم كتويم جنزب كتوي انت زي اللي تي كم نريد زلنا فابريكات أو تعد زلوا كعبك جمري سلزي all in all نسوق كعب يلو زغل ربح حصل زلوا يو تجبر ملتين أي كالو تتاي كونيجن كرينا. take domestic manufacturing, for example, and encouraging global companies to relocate production to the US. That could take years. It could, but it will start a process that will bear fruit for the US for years as well. It also will encourage domestic industries that are already there. It will give them an advantage over imports by making imports either more expensive or less profitable for other countries to send to the US. So حدش فابريكاتات نمهنات عند حرقينا حدا كابت علامة فابريكاتات نقطهنت عمتات يتوسط أبحدا ليتي أبحدا معالتي أبحدا ورحت قبرنا جرا يكونن له والسوق زي وسيدين أتي نبرات تكاب أمريكا تكاب كمكسيكو زمت زي قصب عند حرقينه أتنا بعد زلوا كامباني تكسبتهم كالوت كزرعوا الطيفهم كابت أمريكا زلوا واقع بتحج حدش واقع مالتيو كخصبهم تلزقونه كالوت نا أمريكا كامبانيات بوتان أدلهم كرابو يخلي من أبوش تسلزي دومستيك إندستري نكعبي عبي استواصل خبر اللي مخنز خلي زنقر زلوا إذا أجي أبحث يرجزي كتكبر زغل كي مثلاً مهنياتو كامبانيات إذا دونالد ترامب نزق قبره مخانو بستجري بفلاي كاب تشاينا زمن نبرت درو أبزرايو. In this 1.1 million square foot warehouse in Fort Worth, Texas, millions of dollars worth of goods are stockpiled ahead of potentially sweeping tariffs expected to be levied against China, Mexico, and Canada. This is a import-heavy economy. Most of what we consume comes in from Southeast Asia and China. A lot of those goods might be coming in and have a tariff slapped on them. Front-loading is a tool companies use to buy and store their goods in advance, in this case to avoid pricey tariffs. Big brands like Walmart and Columbia Sportswear are executing this strategy. Walmart's imports from China rose 33%. سنتين قبل له كامباني تاع دونالد ترامب سيريس مخانو قبره مخانو سفلتو نتيجة اليوم نبرت درو بمليون زتمان نبرت أمتيوم أما خزينوتات وير هاوسز أغميت الله سلازي immediately نقل كامباني تاع تلوا كم تعلو ما يكون المعناتو زي اليوم كل نجار نجزيو كنقصاق صوم زخل كساب التنجارات حدا من رجاجي زركب زي اليوم نبرت تجد كأني يخيدي زبل ونبرت وسيدهم خزينة ما غميت خمسة لو زعان تاي زريكا درو دونالد ترامب سيريس مخانتهم كوربوريشنز درو نعيق أن يريين نبران نتكونتات كما يكون كم زخل كم زري زلنا هجي كلتا كامبانيات والمارتن كولومبيان تي نبرت أمسي خانة مكاب درو زع حيال زغنا نبرت أما خزينوتات أكيبا كم زلوا إذا حيال نبرت عندك قتلنا خلت نحوارك قتلنا يزبل is not realistic كان كسر قسم دخل لجرا يكون جن إذا نجرتي أقدم كافليكا زلية كنجرات مقبار دماء كم نبوري سلزي definitely نساتهم زواج كنا تاتريوم حيزة معلو بخمس من قد كده نحوارك كتسلاي تخلني خا حجي
exactly انت عينت نبرتيو ابز كرتات كهس زخل نمنتاي نبرتيو خازي تنكف اسك ابزيا خنركب فتنينا مغنياتو ابي كتنكفاكاو مفلات يدلي 25% tariffs are going into effect today on goods coming into the U.S. from two of the country's biggest trading partners, also the closest, Mexico and Canada. So what impact will President Trump's move have on American consumers, your wallet, where? ABC senior White House correspondent Selena Wang joins us from Washington with those details. So abayu exactly كارمنا abayu بوتاتاتي كتكعز خلزي تعرفني أمريكان كندا كمونا مكسيكو نزلوا مالك. Good morning to you, Selena. Hey, good morning, Janae. Yeah, this could have a huge impact on American consumers. But remember that President Trump had campaigned on lowering costs for Americans, but these tariffs could have the opposite effect. It could increase prices on everything from avocados to tequila, cars, electronics, clothes, and more. This morning, President Trump is gearing. So انتهت من لا دونالد ترامب واقع انفليشن كقدليه من عبروك سرويه قال ملنا على زارم نيرو حركه قبل ما ندادن تحسير كايو قالوا كلك حاسر خليزبل كالكوليشن نيرو حججن از تعريف غير وزلو ابحث ارغزيات ليستسي تي افوكادو ديو الكترونكس ديو كران ديو كالديو زيوم نغرات واقع كوس خويم فلاي كاب دغز مصو خوينم كل كاب تشاينا زمز 10% واقع كوس خلو سلو زخونه 10% دونالد ترامب زوسو زلو ቶም ካምፓኒ ከሲሮ ማይኮኖም ክሸጥዎ ትንብረት 10% ክወስኹ ይዋጉ ስለዚ ሚት ዝነበረ 110 ክኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ካምፓኒታት ነቲ ታሪፍ ኩሉ ግዜ ናብቲ ኤንድ ኮንሱመር እዮም ዘሕልፍዎ ናብቲ ገዛኣይ ዓሚል እዮም ዘሕልፍዎ መንግስቲ ታሪፍ ክገብር ከሎ ንመኒ ታሪፍ ዝገብር ንካምፓኒታት ኣይኮነን ነቲ ተራሰብ ዝገዝእ ሰብ እዩ ምክንያቱ ካምፓኒታት ነቲ መንግስቲ ዝሓቶም ዘሎ ናብቲ ዓሚል እዮም ዘሕልፍዎ ዓሚል እዩ ድማ ዝኸፍሎ ስለዚ ኣብ አሜሪካ ዝቕመጡ ካናዳ ዝቕመጡ ካናዳውን ተገይሮም ታሪፍ ማለት እዩ በትሰብ መልሱ መናብሮ ኮስኸሉ ከም ዝኽእል ዝጋ አቮካዶ ዲ ኮን ካል ነገር ትጥቀመሉ clothes and more. This morning, President Trump is gearing up to impose steep tariffs today on America's biggest trading partners, a move that could raise prices at the grocery store and the gas pump. There could be some temporary short-term disruption, and people will understand that. Trump campaigned on lowering prices for Americans, but admits now that his tariffs could cause disruptions. The president hitting Canada and Mexico with 25% tariffs and 10% tariffs on China, blaming those countries for illegal migrants and drugs coming into the U.S. and for America's trade deficit. So ታዩ ጄን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኾነ ረበሻ ከጋጥም ወይ ከዓ ናይ ነገራት ምኽባርን ገለመለን ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ይብላ ኣሎ ኣብ ሎንግ ተርም ግን እቲ ነገራት ሰትል ክኸውን ከም ዝኾነ መፍትሒ ክርከበሉ ምዃኑን ዝብሎ ዘሎ እዩ ኢንጀነራሊ ታሪፍስ መናብሮ ኢንፍሌሽን ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎም ስለዚ ጆ ባይደን ዝኹሉ ብኢንፍሌሽን ተካል ግዜ ሕሊፉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኹሉ ፅቡቅ ከምፅየ እናበለ በዚ ታሪፍ ተጀሚሩ እቲ ቁጠባ ንግዚኡ ክርብሾ እዩ ወልሲ ክሳዕ ክንደይ ኣጃስት ክኸውን ይኽእል ክንደይ ግዜ ክወስደሉ ይኽእል እቲ ሕቶ ተን ካልኦት ሃገራት ድማ ካውንተር ዝኾነ ነገር ክገብራ ከለዋ ካላርሲ ክኸውን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ቡሊ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ተን ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዐን ክኸዳ ይኽእላ ዶ ኣይክእላን እቲ ሕቶ ካላርሲ እዩ እዚ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ንቓዕ ትኔቶ ዝበሃል እቲ ዝምድና ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ሓደገኛ ወይ እውን ኣብ ሕማቕ ደረጃ በፂሕሉ እናበልና ነዚ ታሪፍ ተወሲኽዎም ነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ካብ ኣሜሪካ ቁጥዐ ክስምዖ እዩ ቁጥዐ ምስ ተሰምዖ ድማ ንግዚኡ ገለ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ንሓዋሩ ግን እቲ ምናልባት ንኤውሮፓ ካብ ኣሜሪካ ተፈንቲቶም ክኸድሉ ዝኽእሉ እዚ ደሴም ስጉምቲ ንካናዳ ገይርዎ ዘሎ ንሜክሲኮ ገይርዎ ዘሎ ንኤውሮፓ እንተገይርዎ ሜይቢ ናይ መወዳእታ ነቲ ጉዳይ ከህድሞም ዝኽእል ክኸውን ይኽእል ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ኤውሮፓ ኣይ ቲንክ ናይ ኤውሮፓ ፍልይ ዝበለ እዩ ከምዚ ተመፂዎም እውን ስቕ ኢሎም ክኸዱ ዝኽእሉ እምበራይ ኣብ ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኒ with these trading partners. They've treated us very unfairly. Experts say American families could pay $830 more on average this year because of those tariffs, with higher prices for fresh produce, alcohol, clothes, electronics, cars, and more. And those tariffs on oil and gas could hike prices at the pump by as much as 70 cents per gallon. I pressed the White House on those higher prices. Can you guarantee that those tariffs won't? So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ መናብሮ ኣብ ተራ መናብሮ ናይ ህዝቢ ክውስኽ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ታሪፍስ ማለት መናብሮ ከም ዝኸብር ስለ ዝገብሩ መንግስቲ ኣታዊ ይገብር ከም ዝበልናዮ ህዝቢ ግን ዋጋ ይኸፍለሉ ማለት እዩ እዚ ኸዓ ታሪፍ ኢንዳይሬክትሊ ካልእ መልክዕ ናይ ታክሲስ እዩ ስለዚ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ታክስ ከጉድል የለ ኣሎ ንኮርፖሬሽንስ ዓብ ታክስ ከጉድልለን ኣሎ ስለዚ ንኮርፖሬሽንስ ካስዮን ኣይክእልን ንኸውን ንግለሰባት ግን ስገነቢ ከቢድ ይኸውን ተራ ሰብ ክሕግዝ ኢሉ ወፅዩ ከም ዝገብር ከሎ ግን ኣብ ሎንግ ተርም ድማ እተን ካምፓኒታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዋ ነቲ ዘለዎ ጋፕ እንተመልየንዎ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ቁጠባ
ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝኽእል ኣኪላታት ናይ ቁጠባ እውን ይዛረቡ እዮም Increased prices for Americans, including at the gas pump and the grocery store. I think Americans who are concerned about increased prices should look at what President Trump did in his first term. Studies have repeatedly shown that Trump's first-term tariffs hit American companies and consumers the hardest, and Trump's move threatening to spark a trade war. Canada's Prime Minister says they're ready to hit back. If tariffs are implemented again. So ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኪኖቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሃገራት ኩለን ስቕ ኢለን ወላ ሓንቲ ከይገበራ ስቕ ኢለን ክኸዳየን ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ this is going to be እስካብ ዝረኣዩ እቲ alliances ከመይ ከም ዝመስል Three of our largest trading partners took effect. Starting today, February 1st, imported goods from both Canada and Mexico will incur a 25% tariff, and imports from China will get hit with a 10% tariff. According to New York Times analysis, these tariffs could affect 40% of all U.S. imports, including everything from avocados to lumber to car parts to oil. Now, as I said, Mexico, Canada, and China are our biggest trading partners. So እቲ ተገይሩ ዘሎ ንኩሉ ፅላታት ናይ ንብረት ምክንያቱ ኩሉ ትሬድ ነቲ ቮሊዩም ናይ ትሬድ ብምሉእ ጠቂሱ ንኩሉ እዩ 25% ኢሉ ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ቁጠባ ክትንክፍ ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ካናዳ ዝመፅእ ዘበለ ኩሉ ካብ ሜክሲኮ ዝመፅእ ዘበለ ኩሉ 25% ክህረም ምዃኑ እዚ ከዓ ኦፍኮርስ ነቲ ብክንደይ ቢልዮናት ዝትመን ንብረት ምዃኑ ንርኢ ፀኒሕና ስለዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ፅልዋ ክህልዎም ይፍላይ ድማ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ደብ ዘለዎም ካብ ፕሮባብሊ ወይ ምስ ካናዳ ኣብ ደብ ዘለዎም እውን ኣብታት ፅልዋ ዝያደ ይረአዩ ይኸውን ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከባቢ ደብ ክትህሉ ከለካ እቲ ትደልዮ ንብረት እውን ካብቲ ከባቢ ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ locally sourced ገለ መለ ስለ ዘሎ The United States imports roughly $1.3 trillion worth of goods and materials from those three countries alone. Trump and his new press secretary have cited the flow of both migrants and drugs like fentanyl as the main reasons for imposing these tariffs, and Trump has claimed that the tariffs will raise trillions of dollars from foreign governments. But most economists agree that's not how this works. So let's dig into it. These tariffs are essentially a tax levied on imported goods, meaning that the U.S. companies which seek to buy goods from other countries must pay that additional tax or tariff. That fee is not paid by the nation that sends the goods, but by the American importer. And that increased cost is almost always passed on to American consumers to offset the company's new higher expense. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ንብረት ክመፅእ ከሎ እቲ ታሪፍ ብመን እዩ ዝኽፈል እውን ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ሓደ ካምፓኒ let's say ንብረት ክትእዝዝ ከለኻ ሓደ ንብረት ክትእዝዝ ከለኻ ካብ ሜክሲኮ ሓደ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ካብ ሜክሲኮ ክእዝዝ ከሎ እቲ ንብረት ስቕ ኢሉ ኣብ ዶብ መፅኡ ግዝኡ ላይ ኣይኮነን ዝብል እቲ ናይ ሜክሲኮ ካምፓኒ ትርድዮም ኣለኹም መጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ከምዚ ዓይነት ደልየ ኣለኹ ወይ ካብ ካናዳ ከምዚ ደልየ ኣለኹ እዩ ዝብል ሽዑ እቲ ካምፓኒ ኣብ ካናዳ ዘሎ ክንዲዚ ዋጉ ክብሎ እዩ ቀደም 20 ቅርሺ እንተነይሩ ሕጂ 25% ወሲኹ ክንዲ ፐርሰንት ናይቲ ታሪፍ ወሲኹ ክንዲዚ ዋጋ ክብሎ እዩ ስለዚ እቲ ዋጋ መጀመርያ ዝኸፍል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቢዝነስ እዩ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ዝኸፍል ዘሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸፍሎ ዘሎ ባት እንታይ ማለት እዩ እቲ ካምፓኒ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝገዝእ ዘሎ 25% ምስ ወሰኸ እቲ ንብረት ክገዝኦ ይደሊ ዶ ኣይደልን ካልእ ሕቶ እዩ يواصل لا يواصل معناته كان نوع زمسل نبرت اب امريكا تعريف زي مصو نبرت له نوع خمرت 15% مالت واغا ناي نبرتات عم فلي كلوخل مالت ስለዚህ ናይ ሓደ ንብረት 15% ናይ ሚቲ 15 ቅርሺ ስለዚ ሚቲ ዝዋጉዕ 15% ወሲኻሉ 125 ይኸውን ስለዚ ብ125 ክገዝኦ ድሕሸኒ ወይስ ካልእ ኣብ 110 ገለ መለ ካልእ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርክ ረክብ ኸል ክብሊቲ ዝገዛይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ስለዚ ነቲ ንግዲ ክርብሾ ከም ዝኽእል በዚ ሕራይ ክኸፍል እየ እንድሕር ኢሉ ግን እቲ ዝኽፈል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ እዩ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝኸፍሎ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ታሪፍ ብኸመይ ይሰርሕ For a moment, let's focus on the trade that occurs between the United States, Mexico, and Canada. The North American trading bloc is the largest trading bloc in the world. The trading relationships we have with Mexico and Canada, respectively, are larger than any trade agreements we have anywhere else in the world. And because our North American bloc has enjoyed more than 30 years of free trade agreements, from the Auto Pact with Canada to the Free Trade Agreement with Canada to the North American Free Trade Agreement, which included the United States and Mexico, to the United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA, today our three economies are deeply and intricately intertwined. In 2023, the United ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ናብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ግዜ ዝሰማዕናዮ ነገር ተሎ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ዳብል ስታንዳርድ
ንዓክ ጥዕማ ከሎ ጥራይ ነገራት እዚ ኩሉ ንሪኦ ነበርና ምስ ካናዳ ዘለዎም ዲል ምስ ሜክሲኮ ምስ ኖርዝ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳ ዝነበሮም ዲልስ ኩሉ ናይ ንግዲ ዲል ዝገብሮ ማስዮም ገይሮም መሲልኩም ኣሜሪካ ዝሓየለ ቁጠባ ከለዎም ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ኤውሮጳ ከም ድሌቶም ክሸጡ ከለዉ ስለዚ ንዖም ክጥዕሞ ከሎ ነዚ ዲልስ ገይሮሞ ከም ሕሱብ ረቢሖምሉ እቶም ካልኦት ሃገራት ኣርኪቦም ነቲ ኣሜሪካ ትረብሓሉ ዝነበረት መልክዕ ምስ ቀየርዎ ንሶም ክረብሑ ምስ ጀመሩ ኖ ኣይዋፅኣናን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ካቲ ዲል ምዕራባዊ ዓለም ዝኽተሎ ንሶም ክረብሑ ከለዉ ፀገም የብሎም እቲ ረብሓ ምስ ተቐየረ ግን ንኣተቶም ኣይዋፅኣናን እዮም ዝብሉ ሕጂ ሓደ ክንረብሑ ክሰርሕ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ዳትስ ኦኬ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኢን ጀነራል እቲ ኣካይዳ ግን ኣብቲ ኣሜሪካ ትመርሖ ዘላ ዓለም ብከምዚ ክቕፅል ከም ዘይክእል ሃገራት ኣሚነን ምስ ኣሜሪካ ክሰርሓ ተኮይነን ያ ንኣሜሪካ ከተረብሕ ኢልካ ትገብሮ ኣብ መወዳእታ ምስ ግዜ ክረብሓሉ እየን ድሕሪ ኢልካ ምስ ግዜ ንስኻ ክትረብሕ ጀመርካ ኣሜሪካ ነትውዕል ከተፍርሶ ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to create ብፍላይ ነቶም መሻርክቶም ኣብ መንጎኦም ነቃዕ ክፈጥር ከም ዝኽእል ዘርኢ ምክንያት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ The United States imported roughly $475 billion worth of goods from Canada. Our top import from Canada is far and away crude oil. So ካብ ካናዳ ዝመፅእ ዘሎ ኢምፖርት ተሪኹም ኣብነት እንጂ ክሩድ ኦይል ነዳዲ ካብ ካናዳ ብዙሕ እዮም ዝእትዉ ኣሜሪካ በብዝሕ እዮም ዝገዝኡ ቪክልስ ኤንድ ፓርትስ ከምኡ ድማ ናይ መኪና ስፔር ፓርትስ ማለት መኪናን ስፔር ፓርትስን ከባቢ 34.7 ቢልዮን ማሽነሪ 31.7 ቢልዮን ስለዚ እዚ ኩላቱ እዚኣቶም ብቐሊሉ ክትቆም ትኽእል ኣይኮነን ፕላስቲክስ 13.5 ቢልዮን እዚኦም ክኾኑ ከለዉ ኤክስፖርትስ ከባቢ 350 ቢልዮን ድማ ኣሜሪካ ንካናዳ ኤክስፖርት ትገብር ንኣብነት ቪክልስ ኤንድ ፓርትስ ልክዕ ከምኡ ድማ ስፔር ፓርትስ ናይ መኪና ናይ ገለመለን ድማ ከባቢ 57 ቢልዮን ንካናዳ ይሰዱ ኣሜሪካ ማለት እዩ ማሽነሪ 52 ቢልዮን ፔትሮሊየም ፕሮዳክትስ 28 ቢልዮን ከምኡ ከዓ ኤሌክትሮኒክስ ከዓ ከባቢ 28 ቢልዮን ይሰዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክፋል ካናዳ ንኣሜሪካ ትሰዶ ዝዓበየ ክፋል ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ እዩ ነዳዲ እዩ ክሩድ ኦይል ዘይተፃረየ ነዳዲ እዮም ትሰድዩ ነዳዲ ድማ ኣብ ዓለም ክሽየጥ ዝኽእል እዩ ኣሜሪካ ጥራይ ንግዚኡ ክርብሾም ዝኽእል ካናዳ እምበር እቲ ነዳዲ ኣብ ካልእ ክሸጥዎ ይኽእሉ እዮም ነዳዲ ተደላይ ንብረት ኣብ ዓለም ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክፋል ካልእ ኩሉ ተሪኹሞ ቪክልስ እቲ ናይ መኪናን ስፔር ፓርት ተሪኻ 57 እዚ ክትከኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ክትከኦ ትኽእል ኢኻ ከምኡውን እቲ ማሽነሪ ገለመለ እንተኢልካ እውን ኣብ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ ትሰዶ ይበዝሕ ስለዚ ካናዳ እውን ለቨረጅ ኣለዎም ወላ ብማግኒቱድ ብዓቐን ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብፐርሰንተኛ ቁጠባ ክትሪኦም ከለኻ ናይ ካናዳ ዓብ እንተኾነ ግን ብሓፈሻ ካናዳ እውን ሌቨሬጅ ኣለዎም ንግዚኡ ክርብሾም ዝኽእል እምበር መፍትሕስ ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣብዚ እውን ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ካናዳ ተዛሪቡ ነይሩ Carly, thanks for joining us. What is your reaction to the White House's confirmation of 25% tariffs against your country? Well, look, I think President Trump probably thinks that we in Canada will cave in, but we are going to stand up to a bully. We're not going to back down. We're united, and we will retaliate. And the effect of this on the US and on Canada? So እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ገለ ፖይንት ምናልባት ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘሎ ማርክ ይበሃል እንታይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ብኸመይ ትሪኦ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ብሱ ዝበሎ ጥራይ ዝኸይድ ካናዳ ድማ እሺ ኢላ ትንብርክኽ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ከምኡ ዝበሃል ግን የለን ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ክንገጥሞ ድልዋት ኢና ክንገጥሞ ኢና ድማ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ግጥም እንተኮይኑ መን እዩ ክዕወተሉ ዝኽእል ክንርኢ ኢና እዚ ግጥም እዚ ግን መን እዩ ዝኸስር ብዘይገለ በቃል ዓለም ተራሰብ እዩ ዝኸስር እዚኣ ጥራይ ክትርዳእኩም ኣላ ተራሰብ ክኸስር እዩ Well, ultimately, the steps that the president is taking against Canada, contemplating, I guess, as well against Mexico, China, others, and threatening the world are going to rebound negatively on the United States. They're going to hit growth. They're going to move up inflation. They're going to raise interest rates. They're going to damage the U.S.'s reputation around the world. I mean, let's be absolutely clear. This is the second time in less than 10 years, less than 8 years, that the United States has, in effect, ripped up a trade agreement with its closest trading partner that it negotiated in good faith. So እንታይ ዝብል ዘሎ ንባሕፈሻ እዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ንቁጠባ ናይ ክልቲአን ሃገራት ከምኡ ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለም ብኣሉታ ክፀልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ከለና ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መበል ካልኣይ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ገፁ ንካናዳን ንሜክሲኮን ከምኡ ገይርዎም ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት መበል ካልኣይ ግዜ ብፅቡቅ እምነት ምሶም ተረዳዲና ዝገበርናዮ ዲል የፍርስዎ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢሉ ስለዚ እንታይ ዝፈጥር ምስ ኣሜሪካ ተኣማሚንካ
ዲል ጌርካ ንሓዋሩ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና this is ብፍላይ ምዝና ሕጂ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ሃገራት ኩሉ እቲ ከም ንቡር ጌረን ወሲደንኦ ዝነበራ ነገራት ዳግመ ግምት ክገብራሉን ከም ብሓድሽ ክፍትሽዎን ካልእ ስትራቴጂክ ህንድሳ ይግደዳ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ And there's no doubt from your perspective that Mexico-Canada agreement, what used to be NAFTA, has been ripped up tonight. Well, it's the U.S. is violating it. Listen, I'll speak from the perspective of Canada. The justification, purported justification for these tariffs, is the cross-border movement of fentanyl and illegal immigrants. And just to compare, and you will have heard this before, but it bears repeating, that in both cases, if you compare Canada relative to Mexico, the proportions are less than 1%. Of illegal drugs, by the way, that are all driven across the border by Americans in terms of the seizures that we've seen. Less than 1% that crosses the southern border, and it's similar numbers, less than 1% in terms. So, بحبش أتي مغنيات تتكي مملوزلو أمريكا قبل مغنيات يكون كندا حكومي أبزي نبحكيهم كسمعهم كم زغل كندا يرداني تدراك تسقمنا أمريكا يو ناي كندا تسقم يكونن ترجعهم لهم بتسقم زلهم ناي أمريكا تسقميو ولا ون تحجي حدا برسنت نايتي فنتنول دبال زلون أوشت أمريكا كوينهم بززورو زلو زقبر زلون برب كنداويان زقبر زلون أيكونن يمزولو زلو سلازي unrealistic وين زي كون نتاوي مخنيات غريبيو 25% تعريف جير لهم زلو اتجاقاتهم زلو تسقم بوغن كندا زفتر زلو نشتي كنسو ات مقطعات جير وزلو كن عبي سلازي دونالد ترامب كال علامه سلو زلو تراي كم زقبر زلو بر مخنيات تقيم له زلو مخنيات سلسانه تراي كاله مخنيات سلازي يبلي سلازي كندا ምናልባት ሶል ሰርችንግ ብሎ ምስ ነብሶም ጽቡቕ ዝኾነ ፍተሻ ከድልዮም ኣሎ استراتيجي كاب أمريكا تفنتيكا قال ناتكا نفس خاز خالكا تسقع كام خاد أمريكا أب حدقا كم زتوا كاير يقول له قدم بس أمريكا تسقع كاب زور بحينيرو ناتني بس جزية كل نجار يغير الله أمريكا انت يبزولوا عمودتا نتوم حزوتها يكتب بالعمد فتنتم ثلاثة مخالو مساند نما حزوتها تقليل أخذ بلع يوم زبلوا زلوا cannibalization of alliances نتزل لك زمدنا مشاركتها مودتا قدم أب كالك كيت كتهدن نيركا تزهدن زنا بربوتا مستودة نماني خد كبابي خازو لو قال الساتات لو نتوم عرفتوا منا بتقوم زلو دعم هذينهم كوال عزقولو سلازي كما عينت بحرينا نرزالنا زعجز قبرو زلو بتخكل نتوم محازوتون مشاركتون كالما فتحك قبر مخالقن نعم نخلو بعين الربحة كتبتو جميركا مشاركت خان حو خان زبحال كم زي لينا نرزالنا كندا دما كدا جير ومالو كابز نجار زبخة ميكوت زخلو كالارستيو سو نيشتين اسمعيو دحريكم لسيناتنا أمريكا استراتيجينا أمريكا خنتايو اسكب خالد من قدوم بطلت سلسلة من قدوم كبيرة. Yeah, good to be with you, Navrita. It's in terms of the base case, I think it's a significant historical moment for Canada. It will have a large impact because we're a small open economy. Cut the most. حتوسي نمانك هاسيزي اب كندا نزبل حتو ابزيانا عيا كريكم. What does this do to growth, to unemployment, and who does it hurt the most? Yeah, good to be with you, Navrita. It's in terms of the base case, I think it's a significant historical moment for Canada. It will have a large impact because we're a small open economy. 25% tariff on Canada, on Mexico, I think could result in a significant drop in output relative to our base case. I think we heard from the Bank of Canada it could be in the neighborhood of 2 to 2.5 percentage points in terms of real GDP, real output. Other forecasters have had it in a similar range. Oxford Economics around 2%. In terms of employment and the unemployment rate, we could easily see a significant spike in the unemployment rate. Now it's sitting at 6.7%. A recession, a small recession, could easily a drop of output of 2% could easily add 1.5% to 2. So ab Canada انت عينة تروى كم تصور يخيل نزبل دما كندا بمنطقة أمريكان الشيء كتبا سلازخونه عبد تروى كل ويو سلازي بتي بانكنا كندا زو تصور قمتات مالتيو أبتي ريل جي دي بي زبهال كتبا نايتي تغلال كتبا نايت هاجر كساب 3% نتحت كورت كم زغلت كتبا زدما نبنت unemployment وين شغلة هالبونت اب كندا على ده يبو خمزلو مس امريكا ولا ديركا كساب 6% خمزلون زدما نابشون من تديو نابدا اليوم كديب كم زغل معناته اتوطبا ناتجبتك خيط كله سني سرح عدلات شغله هالبونت نا قدده يزخيت سلازي كندا زلخا لعلتن كاخر لي كايز كنتات عبد الوا كله كم زغل مغنزاب كدليو اتليست نحصير غزيه معناته نويح غزيه حدا مفتع قبرو لخونو كن ان شورت تيرم زي ابتكو طبعا كندا عبد الوا ابي قداي كلويو
I hope it's about the months that المدلات. Percent to the unemployment rate. So we could be in the 7.5 to 8% range in terms of unemployment rate. This could be, we're talking about many hundreds of thousands of jobs. Perhaps it's, over 1 million jobs. Like, if this is protracted, lasts for more than a year. So this is a big shock to the base case. We've seen in recent weeks, ministers at every level scrambling to prevent exactly this outcome. What should their response be now? Do you support the idea of retaliatory tariffs? Yeah, I think the U.S. was hoping that they would not get a retaliation. They want to avoid a trade war. Additional revenues would come in that with respect to the import taxes, the tariffs, and that they may see some reshoring with respect to manufacturing over the years. So this, in generally, would have they see a positive benefit. It's a bigger than neighbors sort of policy. I think with a retaliatory response, I think this changes the dynamics completely. This means that overall, both unfortunately Canada and the United States will be losers, but the U.S. will lose more in terms of economic output. And this is also a significant problem for economic uncertainty, which affect investment in both countries and in the world. كندا قبل ما تنتهي باخ انتهي لو تيمص جمنا الباتتي مجمريا كندا نريد حتير غزي اب قطباناتا حسيا كغبر لا مخانون تزب دماك استوعيلو كخي كم زلو يزارب صنيو كندا قبل ما تكتم مخانا نغير له برايم مينستر نايت هاجر سلازي اتي قبل ما انت تجميرو كلتين هاجرات كاسرا خجمريا كلتين كامباينتات كلتين اب كامباينتات بخلتي وغنزلو حزب بخلتي وغنزلو كاسر كجمري سلازي نخلتي حماغيو اب لونج تيرم ندحر قصيلما امريكا كسحنا نبينا كندا تراي غودي اتا تخصلو مخنيات يبلا مخنياتو ببليونات زتمن نقدون سلازلهم صوب سلازي نخلتي كهرم زخل اب حتير غزي كندا قبل ما تزيغيرا دونالد ترامب مليسو ገንዘብ አታው ስለዝረክብ ዘሎ ተምጽቦ ዘሎ አክት ክገብር ክእል ኸውን ኢሉ ኣብ ካናዳ ግብረ መልሲ ተገይራ ግን ክልቴን እየን ክጉዳ ምክንያቱ ታሪፍ ንክልቴ ካ ዝጎዲ ዝባል ህዝቢ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ እዩ ዝጉዳ መን ክኸስብ መንግስቲ ኣታው ዝገብር ካብ ታሪፍ ኣታው ናይ መንግስቲ ዓቢ ህዝቢ ድማ ይኸስር ማለት እዩ ካምፓኒታት ይኸስሩ ከም ድማ ግለሰባት ድማ ካምፓኒታት እኮ ክንደናይ ካምፓኒታት ኣይከስሩን እዮም ካምፓኒታት ኒውትራል እዮም እቲ ዋጋ ጥራይ ናብቲ ናብ ተራሰብ ዝጉዳ ተራሰብ ይጉዳ ስለዚ ናይ ሸቕለት ኣልቦነት ዝበልና ኢኻ ገለ ካምፓኒታት ንክሰዳ ከዋፅን ስለዘይ ክንታይ ገብራ ፋብሪካታትን ክዓፅዋ ክገድዳየን ካሳብ ካልእ ኣማራፂ ዝረኽባ ዝኻ እቲ ሸቕለት ኣልቦነት ድዩ ካልእ ፀገማት ንሱ ዝተሓሓዝ በዚኡ ዝመፅእ ስለዚ ካናዳ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ርጉእ ዝነበረ ሰብ ከም ንቡር ዝፈልጦ ዝነበረ ንክቕይር ድሕር ዘይብል መራሒ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዚ ኸኣ this is the least he can do ከም ንሪኦ ዘለና መመሊሱ ኣብ ካልእ ክገብር ድልውነት ከም ዘሎ Quite frankly. And what would that do to inflation then? It seems like we only just got that under control. Yeah, it will be a significant bump to the inflation rate, and whether how that will proceed after this initial bump, we'll see. I think, the Bank of Canada, was again, to your point, they thought that we had inflation comfortably in that 1 to 3% target. It's sitting just under 2% on a year-over-year basis right now. We could have percentage points. ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኣዝቤዛ ዋጋታት ምንሃር ዋጋታት እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ከንታይ ፅልዋ ክህልዋ ኦፍኮርስ ኢንፍሌሽን ኤግዛክትሊ ታሪፍ ማለት ኢንፍሌሽን ዝውስኽ እዩ ምንሃር ዋጋታት ምክንያቱ ገዲድካ ኢኻ ዋጋ ተንህሮ ዘለካ ኣብዚ እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ብብዙሕ መንገዲ እንዲ ዝግበር ሓደ ካብ ፕሪንት ክገብሮ ከሎ ብዙሕ ገንዘብ ምስ ኣምፅኡ ነቲ ንብረት ግድን እቲ ንብረት ዋግኡ ክውስኽ በቲ ሓደ ድማ እዚ ኸኣ እዚ ታሪፍ እስካ ከምኡ ነቲ ነገራት መንግስቲ ዋጋ ይውስኸሉ ስለ ዘሎ ዋጋ ናይ ምውሳኽ ማለት ከዓ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ ንተራ ህዝቢ ድማ እዚ ነብሱ ዝኻለ ፀገም ዝፈጥር በቲ ኮይኑ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ጀሚርዎ ዘሎ ቀዳማይ ስጉምቲ እዚ እዩ and it's not a good thing ኣብ ከምዚታት ተኣትዩ ከዓ ንሃገራት ኣፍሪካ ፅቡቅ እዩ ከም ባለ ኤርትራ እዚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ቢዚ ዝገብሮ ኣርእስቲ እዚ ቀሊል ኣርእስቲ ይኮነ ከቢድ ኣርእስቲ ንብዙሓት ሰባት ክትንክፍ ስለ ዝኽእል ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ቢዚ ክኸውን ክሰሓብ ተጀሚሩ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ንኤርትራ እዚ ፅቡቅ ሕማቅ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ መጠን ዶናልድ ትራምፕ ካልእ ስራሕ ኤንጌጅመንት ኣሜሪካ መጠን ኣብ ካልእ ነገራት ዝተሓዘትሉ ኣብ ኣፍሪካ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንርዳእ ኣለና ብዓይኒ ናይ ኣፍሪካ ክጥምቶ ከለካ መጠን ኣሜሪካ ቢዚ ዝኾነትሉ ብካልእ ኣርእስታት ካልእ ጉዳያት ቢዚ ዝገበሮም ንኣሜሪካ መጠኑ ድማ እቲ ኩነታት እንታይ ዝኸውን ነተን ሃገራት ዕድል እዩ ዝፈጥረለን ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ክንርዳ ኣለና ንሓትሕዶም ተለኻኺሞም እዞም ሃገራት ኣብ ሽግር ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ክሳብ ክንደይ ከዋፅዩ መን ክረብሓልዩ ንመን ክጎድዩ ካልእ ኣርእስቲ ምስ ግዜ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ኣብ መወዳእታ ግን ኩሎም ሃገራት መሪፆሞ ዘለዉ ከቢድ ምርጫ ምዃኑ እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝነበረ ፀገም ወሲኽካ እንተሪኢኻዮ
أتي حوتي نتنقدر بشوى زنبرة توسيقالو things are going to get different and difficult and نفسه كسب أبز channel زلو كدالو لو نتكونتات دما أستوعي لك ريوك خلالو and I hope نفسه كفنا نتكونتات أستوعي لان تردينا زدلي مسوز خيد أنا دما كدا كقول أنا زي كل سقوم تتات كنقبر تسفى قبرنا له معرس أبز خودي لايف مقبار support مقبار كل زي دقف كميو أنا بالكو مزيا لبوان لهم صغرف أجد استمع بالتات أبزوان كنستقبل لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي عبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي أبزوان زي كنزبنا بدولار يخون بيرو تغميت زلو قرب منال بعد كابونا بكالي دايفرسيفاي كنقبر كنقدد لنا زلما فليتنا استوعيلنا بمنقد ستوك ماركت بمنقد كريبتو خنقبر خلنا وتسي تاوك خون خيل كالاي دما زلنا تمرتي يخون فلتات دروس سلازخونه عالمنا دما بقلطف تغيار سلازلا نعو كنستغاغل استفل عليه أبزوان نمسعين كقلقلنا زغل فلتات كنوسط كنبقسالنا سلازي كوفي الكادك إسكامخات وتسي تاوي كونن نعو كحقس زغل استفل عليه تمرت سلازلنا آتيخم تتغمولي بلاكم Thank you.